objemih. Vsak potrebuje, da ga kdo kdaj pošteno objame. Mami, stisni me, pravi Jani. Nekateri objemi so topli in nežni, drugi objemi pa prijazni in počasni. Nekateri se crkljajo s kljunčki, spet drugi se crkljajo z rilčki. Nekateri objemi so divji in razigrani, nekateri objemi pa morajo biti mehki in pazljivi, da ne zbodeta drug drugega. Celo medvedki se v resnici crkljajo. Prisrčni so, kajne? In mami Janija na široko objame. Jani pa se stisne k njej.